Pozdrav svima. Kako imamo daily drivere, weekend drivere, vrijeme je da i na vlogu predstavim svog summer drivera. Vjerojatno ste već shvatili da Mini je daily driver, Z je weekend driver, a čim dođu topli proljetni i ljetni mjeseci, pa čak i kasna jesen, moj summer driver, kak sam je nazvao, je Vespa GT200 iz 2003. godine. Radi se o Vespi od 200 kubika koja ima iz tog godišta isti agregat kao i Beverly 200, znači manje više radi se o istom motoru, samo kao što i vidite radi se o Vespi. Inače, ovo nije moja prva Vespa, nikad se nisam smatrao nekim bajkerom ili entuzijastom za motore, ipak sam veći entuzijast za automobile, no s Vespom sam se susreo još 2004. 5. godine. Imao sam onaj legendarni model PX200 iz 86. godine, čak mi je žao što više taj model nemam. Onda sam imao i neki novi model od 125 kubika da bi napokon se našao na ovom modelu, odnosno GT200, i taj model je zapravo i dan danas isti, odnosno nije se previše promijenio, posebice što se tiče oblika i dimenzija. Naravno, novi su jači agregati, sada imamo i model od 250 kubika pa i od 300, a i što se tiče same mehanike, ovaj model još ima jednocilindrični, znači motor vodeno hlađen od 200 kubika, ali ima i karburator, dok noviji modeli naravno imaju već i elektronsko ubrizgavanje. Sve ostalo manje više isto, iako se ovo smatra modernom Vespom, jer za razliku od one stare, ako ste se susreli sa starim Vespama, ova sama miješća gorivo, ima ulje u samom motoru, pali se na znači ima elektropokretač, nema onu poznatu kurblu i naravno teža je, veća je, ima veće nešto kotače, zapravo kotači su veličine 12 sola kao što je imao Fico pa i Mini, kao automobil, i dalje su to vrlo mali kotači, a sve ostalo je, ja bih rekao, pripisano tom kultnom dizajnu koji je stvarno fenomenalan i stvarno upravo je to što me privuklo kod Vespe, tako da od uvijek se smatram vespistom ili vespašem, a ne motoristom ili bajkerom, niti sam ikada, imao želje promijeniti Vespu, odnosno vjerojatno ću od uvijek voziti baš Vespu. Sad, pitanje, upravo dođu ljetni mjeseci i Vespa mi postane glavno prometalo, odnosno glavno prijevozno sredstvo iz više razloga. Gradske gužve nisu problem kad ste na dva kotača, to i sami znate, parking nije problem, ali s ovom Vespom sam se ja odvažio i na mnoga dalja putovanja izvan Zagreba. Tu su road tripovi, kraće relacije do mora, Vespa susreti, znači sasvim je ok voziti, jer od 200 kubika ne vozite brzo, vozite koliko je meni ugodno na dva kotača, znači do nekakvih 100 km/h je najbrže, odnosno nekakvim starim cestama vozite 80-90 km/h, odnosno koliko se smije, i za to je ona stvarno dobro napravljena. Sve iznad toga stvarno mi nije ugodno voziti. Naravno, ono što mnoge zanima kod ovakvog prometala je, ajmo reći, potrošnja. Ima samo rezervoar od 8 litara i rekao bi da troši oko 3,5 litre goriva na 100 km, mislim stvarno zanemarivo. Ja obično kad idem za Istru ili kad vozim dalje izvan Zagreba, onda znam raditi pauze od nekakvih svakih 50-60 km, jednostavno stanem, malo protegnem noge, jer ipak položaj nije onaj pravi motoristički, već je više onaj gradski. Tako da tu postoji neka razlika, nije toliko udobno voziti. Što se tiče stvari, osim ovog malog epek tregera kojeg zapravo ovako više imam stilski, imam i onaj kofer koji stane već dosta stvari. Osim toga možete si staviti stvari na kuku između
nogu, a i ima dosta mjesta u pretincu ispod samog sjedala. Naravno, Vespa ima i nešto sitnih modifikacija, s obzirom da se radi već o modelu koji postaje old-timer, 18 godina je tu, ali sitnih. Jedna od većih stvari je Leo Vinčev auspuh. Leo Vinče je talijanski proizvođač auspuha. Zahvaljujući mom prijatelju Krešimiru, taj auspuh je još i malo modificiran, odnosno on je ručno izradio popularni patak, odnosno dodatak koji malo onako daje poprilično dobar zvuk. Taj zvuk mi je više važan zbog sigurnosti u prometu, odnosno sam Vespin originalni je poprilično tih auspuh, a s druge strane ako vas netko čuje, naravno teže će vam oduzeti prednost ili slučajno skrenuti na vas ako vas dobro čuje. Jel? Znači, primarno sam htio zamijeniti auspuh baš zbog, ajmo tako reći, sigurnosti, odnosno da me se jače čuje, bolje čuje na cesti od drugih sudionika u prometu. Druga stvar koja je trebala biti napravljena s obzirom na godine i na nekih 30.000 km je bila zamjena amortizera i Vespini originalni amortizeri su podosta mekani. Stoga uzeo sam isto talijanski, ja bih rekao talijanskog proizvođača karbona, sportske malo tvrđe amortizere i s njima sam poprilično zadovoljan. Zadnja modifikacija, ja bih rekao, je protočni filter zraka, odnosno malo osijev filter zraka koji se čisti, a ne onaj koji se mijenja, kao što ste vidjeli na svim zapravo automobilima, i na BMW-u i na Miniju. Volim takvu vrstu protočnih filtera zraka, ne onih koji se mijenjaju, onih papirnati. I to je sve. Stručno gledano, ovakav motor stvarno ne zahtijeva puno posla, ajmo reći, ili servisa. Naravno, potrebno je uvijek mijenjati one rolice i ono sve što je vezano za sam remen, vezano za nekakvu kilometražu koju napravite. Ja napravim možda 5-6 tisuća km godišnje maksimalno. Sam promijenim ulje, to je poprilično jednostavno, ide 1 litra ulja u motor. To sam si sve već složio kako ispustiti ulje, promijeniti filter i staviti novo. I to je zapravo to. I naravno gume pokušavam mijenjati jednom svake 2 godine. Iz jednostavnog razloga što nije neki izdatak, a nova guma na motoru puno znači. I tu nema štednje. Ja bih rekao da 2 gume me koštaju oko 600-700 kuna ukupno. Znači ja bih rekao prednja je oko 300 i zadnja je isto negdje oko 300 kuna. I to je to zapravo, to je cijelo održavanje i neka registracija je manje od 1000 kuna godišnje. Eto, to je sve što se tiče. Ako vas zanima Vespa od 200 kubika, ovakva, to su manje više svi troškovi. Jel? Ok, na kraju, kako se Vespa vozi? Pa za mene ide savršeno, ima nekih 20 konja, kao što sam rekao 200 kubika, izvrsna je za po gradu, čak i izvan grada u manjim cestama, ovim okolnim cestama, i s djevojkom se vozimo, znači, zajedno i sa stvarima i sasvim dobro i sigurno se vozi. Što se tiče cijele upravljivosti i svega, teško mi je uspoređivati s drugim motorima, jer kažem, nisam zaljubljenik toliko u motore, u Vespe jesam. Naravno, mogu vam ga usporediti sa Vespom PX200. Naravno da se radi o novom motoru, o novim svim stvarima. Primjerice, stara Vespa ima bubanj, ova ima oba 2 diska, znači kočenje je puno bolje. Naravno, ovaj automatik, nema ručnog onog prijenosa brzina kao u staroj. Stara ima svoje čari, dvotakna je pa ima onaj ljepši zvuk, a ovo je ipak malo modernije i upravo sam takvu i htio. Htio sam neku Vespu koju mogu slobodno sjesti cijeli vikend, ovako lijep topli, provest na njoj i vozeći se negdje bez ikakvih problema, i upravo to ova Vespa služi, tako da tu je i razlog zašto možda nema toliko videa s Minijem. Vidjeli ste Submarine Cave i nadam se da vam se svidio što smo snimili sad na godišnjem odmoru. Na godišnji odmor smo išli sa Minijem. Tu je i taj video oko
cijele, ajmo reći, mini reportaže. Z je nekako, kad su toplinski udari, u drugom planu, odnosno tu i tamo se vozi, ali ovo je zapravo glavno prometalo za ljetne i odnosno tople mjesece. Sad je teško reći je li to ljeto ili nije, ali čim je temperatura iznad 13-14 stupnjeva, ja sam već na Vespi i naravno ako je neka sad ogromna kiša nije baš ugodno za voziti. Tako da ako ću imati kakve radove i modifikacije, snimat ću ih, možda nekakve male servise, ali kažem, ovo je jedna od najpouzdanijih stvari koje sam imao, eto, dolazi iz Italije, ima evo sad 33.000, evo skoro 34.000 km. Ne znam što bi radio po njoj. Naravno imao sam nekakve lude planove, i dalje ih imam, promijenio bi felge, uzeo bi od GTS-a, od modela sportskog. I to je manje više to. Zaljubljen sam s auspuhom, neki stavljaju i Akrapovićeve auspuhe koji stvarno predivno zvuče. Možda kada ovaj auspuh već bude dotrajao, budem ga promijenio, to stvarno ne znam. Ali sve ostalo poprilično jednostavno. Zapravo na Vespi se više vozi. Nadam se da ću obogatiti ovaj vlog i sa GoPro nekom kamerom, pa će biti nekih snimki zanimljivih sa vožnje. Tako da, eto, hvala vam što ste pogledali video, naravno uvijek se zahvaljujem i što se subscribe-ate, lajkate, a ako planirate ili razmišljate o nekoj Vespi, slobodno pišite u komentara, ako ne znam ja, spojit ću vas jer kažem, s Vespama sam skoro koliko je ova stara, znači s Vespama sam nekih 18 godina, sam sam jednu svoju farbao, sam sam servisirao, imam mnogo prijatelja predivnih koji se razumiju u Vespe, tako da vas uvijek mogu spojiti oko toga. Eto, uživajte u ljetnim mjesecima, čuvajte se ovog jakog sunca i bit će još materijala, snimit ćemo još videa.